Jo, bok svima, dobro jutro ljudi. Danas je ponedjeljak, subota. I idemo za Zagreb, idemo na Brucošijadu, idemo uživat. Idemo. Upravo je 11:53, znači još malo je 12, što znači da je meni bus u 1. U 1 kreće odavdje za Zagreb. Prvo idemo za Darovinj i onda tamo presjedamo i idemo za Zagreb. A ja još spavam. Ništa ljudi, idemo se spremit. Krećemo za Zagreb. Sjaa! Ne, ovo... Ideš pišat i onda moraš platit da pišeš. Saj faktu i slikaj se ovo. Ne piši samo u faktu. Ej, javi koliko dugo pišeš, da znam koliko stavit para. Koji kurac. Inače sa mnom Duki. A trebali ste debili da jedan dan ovce dvojica užite. Dalje su mrvi, da trebam ja vaše krvi, da ću to trpi, sada mi mogu, suda se žuri, neži bez pileća dođu pa gori, a nuda me hapse, kažu mi lepsi, odi ga vraće, malo sam kričan, ne naopačke, ni neke dačke, ništa mi ne znače, politička država. Grove Street, home, at least it was before I fucked everything up. Snage klica kao dubar, San Andreas, monotorio, koktel, desa bar, San Andreas, mogo da je toma, nema život, ko San Andreas, nema tu, nema odrapa, nema tu teta, nema do sita, teta me nema do sira, i šteta, radi se preta, nema šteta, nema i šteta, ima bez pola, žeta, radi je San Andreas, a bez se moj, San Andreas, moram San Andreas, San Andreas na play, San Andreas na bobu, i kada pravda tebi, tada su reci meni, reci lete pogona, kupi sobori u žeći, eno ja da te sjetim, svi to slovi je vredim, to ti djevice četim, da završim u naboru. Raditi,
Jebene novčane. Evo to mene doma napokon, 3 sata je, evo došao doma, znači stabilizirao sam se i ne spavao sam se i sad moram ići spavat pošto radim noć poslije. Znači u Zagrebu je bilo jebote show. Stavit ću, pa sam stavio već par snimki ili ću staviti par snimki. Ovo je, jao bože, jedino sranje što su puno ljudi stavili u prostor, to jest u taj fakultet koji ne može podržavati taj broj ljudi. A to je to. Uglavnom bilo je bolesno. Kukus je pokidao, ekipa je pokidala, kiša metaka je pokidala, ne znam ono, show. Još ne vjerujem kako. Idem ljudi spavat, poslije idem raditi noćnu i vidimo se u drugom videu. Aj bok!